Ja, terraformiranje Marsa. Sad smo predstavili, a tako bi bilo dobro vidjeti u stvari šta, čega još tu sve ima. Terraformirali smo ga i šta sad? Šta ti fali? Pa, ima još nešto osim terraformiranja. Čekaj samo malo. Dobro. Željko, znao sam da si vizard, ali je ovako. Pa šta je ovo sve, ljudi moji? Marsovskih ekspanzija. Odakle početi? Idemo redom. Pa ovo su ekspanzija za Terraforming Mars koju smo jako očekivali posle prikaza lokalizacije terraformiranje Marsa. Sada imamo priliku da vam predstavimo mali teaser svih nastavaka koji su izdati u proteklih 3 godine od izdavanja same osnovne igre. Prva je bila po redu Venus Next. Jeste, tako bi bilo da u stvari ovo nije druga po redu ekspanzija. Tako da Venus Next je u stvari druga po redu. Isti izdavač, isti dizajneri. Ono što dobijamo sa prvom ekspanzijom, dobijamo novi board. Sad ćemo ga pokazati. Znači, igra sa osnovnim boardom koji je u baznoj igri i dodajemo još jedan ovaj manji. Reč je o Veneri, kao što i naziv kaže, tako da dodajemo novu, da kažem, aspekt igre terraformiranja Venere, pored terraformiranja Marsa. Dobijamo nekoliko novih kartica, odnosno nije nekoliko, nego to je jedan čitav špil. I one se svode na nove korporacije, nove projekte, odnosno ima 2 nova elementa koji se dodaju, a to su awards i milestones, odnosno dostignuća i nagrade. Sledeća je Hellas and Elysium, koji su izdali kao jednu vrstu dopune samog boarda, koji je dvostran, sad ću ih prikazati. Ono što dobijamo, ovo su 2 meseca Marsa. Opet greška. U stvari, to je isti taj Mars koji imamo u terraformiranju Marsa. Nisu meseci. To je južna hemisfera i u stvari druga strana Marsa. Identična je tabla, ovde je naziv, radi se o Hellas Southern Wild. Projekti su, verujem, identični, moguće da ima nekih razlika, ali ono što sigurno znamo to da su razlike u milestonovima i awardsima. Promenila se malo boja scoreboarda, a sa druge strane imamo opet jednu više zelenu, Elysium Other Side of Mars, i ovde, ako ste primetili, promenila se setup, odnosno layout table. Sada imamo sa leve strane oznaku za temperaturu planete, a standardni projekt imamo sa desne strane. Milestonovi i awards su takođe promenjeni i to je jedino što se promenilo u ovoj ekspanziji. Znači, umesto boarda koji je u originalu, koristi se ovaj zamenski, odnosno dobijate jednu novu varijantu igre, ali praktično igra ostaje identična. Sledeća ekspanzija je Prelude, jedna jako mala kutica koja donosi jako puno toga. Minijaturna kutija, još minijaturnija uputstvo, zaista na 2 strane. Ono što je jako bitno da se kaže kod Preluda, da je ona jeste mini ekspanzija, ali je ozbiljna preporuka za sve koji posjeduju osnovnu igru. Da li imaju Venus Next ili ne, nije bitno. A ono što je razlikuje, odnosno zbog čega pravi tu neku razliku u odnosu na osnovnu igru, su isključivo kartice. Nema ništa drugo u ekspanziji, a kartice se svode na nove Prelude kartice, koje su označene, pored ikonica imaju i naznaku da se radi o Prelude karticama i imaju ovu roza boju u svojim nazivu, tako da jako lako se raspoznaju. I kao i svaka ekspanzija imaju ovaj mali znak koji je obeležje date ekspanzije. Ovo je nešto što se apsolutno preporučuje ukoliko imate priliku da ili vam budžet dozvoljava da kupite jednu od ekspanzija, onda
uzmite ovo zato što ovo su svi koji su igrali do sada preporučili. Da, samo što drugi ja je zaboravio da kaže da u stvari glavna poenta je da skraćuje vreme osnovne igre. Ova ekspanzija jeste ekspanzija, ali umesto da produžava kao što ostale ekspanzije rade, ona u stvari skraćuje vreme zbog toga što korporacije već počinju sa nekim osnovnim resursima i boosterima, tako da onaj osnovni i početni deo igre vam u stvari ubrzava, što je apsolutno preporučljivo u terraformiranju Marsa. Sledeća ekspanzija, malo veća kutija, je kolonije, odnosno colonies. To je četvrta po redu, ako gledamo hronološki kako su izdavane ekspanzije. Imamo isto jedno jako kratak uvodni deo i objašnjenje kako se ekspanzija koristi. Imamo set kartica, jedan novi dodatak koji nije bio u prethodnim ekspanzijama, a to su ovi mali bordovi koji nisu još iskorišteni, pošto nismo imali priliku da odigramo ovu ekspanziju, ali evo, kao što ćete i videti, jako debeli karton i kvalitetna podloga. Dobijamo ove nove male kolonije koje se obeležavaju razne aktivnosti koje ćemo sprovoditi sa ovim malim brodićima koje ćete slati na ove kolonije i sa svojim malim markerima u vašoj boji ćete označavati koje kolonije koju ste upravo kolonizirali, a samo pomeranje resursa, odnosno taj takozvani tracking ćete voditi pomoću ovih malih brodića. Ovo ćemo sada da sklonimo. Sledeća ekspanzija je Turmoil, Terraforming Mars, i ovo je jedna jako interesantna, ovo je 5. ekspanzija po redu, identične veličine kao i prethodne, osim preluda. Dobijamo malo deblji, odnosno malo detaljnije uputstvo kako se igra i znatno više komponenata, ali ono što je najbitnije svima, za sve one koji su igrali original i koji su imali priliku da svojim možda nespretnim potezom slučajno pomere svoj player board i sve ove kockice i markeri za resurse su se pomerili i u tom momentu se desi shutdown, jer više nisi siguran gde su ti stajale i poremetiti totalno ceo koncept igre. Šta je izdavač izmislio? To su ove takozvane double layered player boardovi. Stavit ću ovako da vidite i ono što ću uraditi ću da izvadim iz originalne kutije, čisto da, iako verujem da svi koji gledate veoma ste upoznati sa kvalitetom player boardova iz originala. Pogledajte koja je to velika razlika između ova dva, ne samo u debljini i kvalitetu izrade, nego imate, pošto je trodimenzionalno, svaki resurs, odnosno obeleživač ima mesto i što je najbitnije ne dozvoljava da se pomeranjem player boarda oni ispadaju, odnosno puno teže je pomeriti ove obeleživače. Baš sam uzeo pogrešan, ali mislim da ste shvatili pojem. Ono što još donosi Turmoil je pored dual layera, koji je u stvari jedna praktična novina, dobijamo neke nove obeleživače, ako ste i primetili, ovo su u obliki nekih čovečuljaka i jako puno novih kartica, ali suština je ta da dobijem dva nova borda koji znatno menjaju sam tok igre, u smislu da dobijate jednu novu fazu, a to je takozvani global government, odnosno jedna vlada u kojoj vi učestvujete zajedno sa ostalim igračima i na taj način raznim lobiranjima, zastupanjem određene takozvane partije, kao što su ovde recimo Calvinist, Reds, ne znam zašto baš imaju ovaj zastav u sliču Koreji, Greens, Unity i tako dalje. Svaka od ovih frakcija ili partija zastupa određene ciljeve i onim momentom kada vi, da tako kažemo, odaberete jednu od tih partija, postanete lider te partije i svaki ostali postaju članovi te partije, značajno utičete na sam tok igre iz razloga što proizvodite ove globalne evente koji se mogu voditi na ovom drugom šitu. Sve ove kartice
Tu ima raznih, znači Corporate Alliance, Sabotaža, Revolucija, ovo su neki riots, Scientific Community. Znači, proizvodite globalne evente koji utiču na sve igrače i sam tok igre možete da usmeravate u svoju korist, odnosno da malo otežate život i samu kolonizaciju ostalim igračima. Tako da ovo je jedna jako interesantna ekspanzija, preporučujemo. Ono što je dobro, može da se kombinuje sa drugim ekspanzijama, ne morate. Ono što treba da se zna da se produžuje gameplay na ovaj način, tako da ukoliko vam je i do sada bila dovoljno dugačka, onda dobro razmislite koje ekspanzije ćete uključiti, jer to može značajno da oduži samu partiju. Toliko bi bilo to za izdanja. Ono što je još jedna jako interesantna stvar, i to ću namerno sam ostavio za kraj, zato što nije deo zvanične distributera, odnosno tog lanca ekspanzija, nego je jedna jako praktična pomoć i komponenta. Stavit ću ovako da i vi vidite. Znači, izdavač je Folded Space kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom takozvanih board game organizera ili organizatora komponente unutar kutije koju inače kupujete prilikom kupovine igre. Ono što je interesantno, ovo je verzija 2 i kao što je ovde naznačeno, include Space for Hellas, Elysium, Venus, Next, Prelude, Colonies ekspanzije. Znači sve ekspanzije, osim poslednje koju sam spomenuo, a to je Turmoil, sve staje u ovaj organizator. To je jedan plastični organizator koji, verujem, kad se sklopi i ubaci u osnovnu kutiju, puno lakše i brže možete da uradite setup i time skraćujete vreme igranja i postavke sami. To bi bilo to za ovu epizodu. Cilj nam je bio da vas na neki način zainteresujemo za sve ove ekspanzije čije prevode i lokalizaciju očekujemo u što skorijoj budućnosti i kod nas u regionu i očekujemo od vas da u komentarima napišete koje su te ekspanzije koje vas najviše interesuje, pa ćemo posvetiti posebne epizode za jednu ili nekoliko od njih. Tako da pozivam vas da komentarišete ovaj video, upišite šta ste igrali do ovoga, koje vam se najviše sviđa, šta biste volili da vidite i da uradimo neki review. Hvala na pažnji i vidimo se u jednoj narednoj